Reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Kuri uyu munsi rero nibwo hasohotse inkuru ivuga ko Ingabire Victoire yaje kuba yafungwa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwa iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, RIB yatangaje ko yafunze Ingabire Victoire aho yamufunze ku wa 19 Kamena 2025 ibisabwe n'ubushinjacyaha mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi be kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Yakomeje iti Ingabire Umuhoza Victoire akurikiranyweho hamwe na bagenzi be ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukura imvururu muri rubanda, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe ategereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. Iki cyemezo kandi cyo gukurikirana Ingabire Victoire cyafashwe nyuma yaho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango ba Dalfa Umurinzi ubwo yari yatumijwe muri uru rubanza ngo agire icyo abisobanuraho. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Ingabire yari yabwiye urukiko ko abaregwa muri urwo rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi uretse umunyamakuru Nsengimana Toneste washinze umuyoboro wa Umubavu. Yavuze ko kandi ko amahugurwa baregwa gukoreramo ibyo byaha atari yateguwe na Dalfa Umurinzi ndetse ko atari ayazi. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire mu gitondo, urukiko rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba ibisobanuro yatanze byatuma akekwaho ibyaha cyangwa se ntakekwe. Urukiko rwasanze ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze bidahagije kandi muri dosiye y'uru rubanza harimo ibimenyetso bimushinja, ndetse urukiko rwasanze ari ngombwa ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire Victoire kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Nk'uko rero urukiko rwabisabye, iri perereza rizakorwa mu byumweru 2 nirangiza Ingabire ashyikirizwe urukiko. Iburanisha rero ry'urubanza rikaba rizasubukurwa ku wa 7 Nyakanga umwaka 2025. Reka twinjire rero tubanze turebe hamwe ese ni ibiki wamenya ku iperereza ryatangiye gukorwa kuri Ingabire Victoire. RIB yataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukura imvururu muri rubanda, ndetse itabwa muri yombi rye rikaba rikurikiye ibyavugiwe mu rukiko rukuru kuri uyu wa 4 ubwo rwasomwaga rero icyemezo kuri wa 19 Kamena 2025 rwategetse ko iperereza kuri we ritangira ku wa 20 Kamena 2025. Mu rukiko havuzwe ko agomba gukorwa iperereza ku byaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ingabire yakozweho iperereza nyuma y'uko abantu 9 barimo n'umunyamakuru wa Umubavu TV n'ikinyamakuru cya Umubavu Nsengimana Toneste bari kuburanishwa bakunze kumugarukaho cyane mu rubanza. Abaregwa bose bafashwe mu mwaka wa 2021 baregwa ibyaha bifitanye isano n'amahugurwa ubushinjacyaha buvuga ko yitabiriwe n'abari abayoboke b'ishyaka rya Dalfa Umurinzi bagamije kwigira hamwe amayeri bazakoresha mu guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe intwaro. Ubushinjacyaha bwerekana ko kandi abari mu nama bahurije ku mugambi wo guhirika ubutegetsi bahugurwa ku buryo butandukanye bashobora kwifashisha muri uwo mugambi. Ngo ni amahugurwa kandi bahabwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunyaserbia SRDC Popovic. Icyo gitabo kirimo amayeri abifuza kurwanya ubutegetsi biyambaza bitabaye ngombwa gufata intwaro. Ku meza y'ibiganiro byabo bayoboke b'ishyaka ritemewe mu Rwanda riyobowe na Ingabire Victoire hari ingingo zirimo kuririra ku bibazo bishingiye ku misoro y'ubutaka, ibibazo by'abamotari, ibibazo bya Kangondo n'ibindi byashoboraga kuririraho
bashoboraga kwuriraho bigaragambya. Mu gucura umugambi ngo bigishwaga kandi uburyo bwo gukemura ibibazo nka operation shira ubwoba budahungetwa. Mu gucura uwo mugambi ngo bigishwaga uburyo bwo gukemura ibibazo nka operation shira ubwoba ugahungeta. Serwakira niswe sondage. Kuri operation shira ubwoba abaregwa basobanura ko ababahuguraga babasabaga gutinyuka bakavuga ibibazo baba bafite, bagatanga ibitekerezo by'uko byakagombye gukorwa. Kuri serwakira niswe sondage cyangwa se sondage byari bigamije gutanga ibitekerezo no gukoresha abandi baturage babazwa ibibazo baba bafite n'uburyo bumva bikwiye gukemurwa n'ibindi. Uyu mugambi rero waje kuba wabapfubana. Ubushinjacyaha rero bwagaragaje ko abaregwa bari bacuze umugambi wo guhirika ubutegetsi, ari nayo mpamvu ayo mahugurwa yari yateguwe hagamijwe kungura ubumenyi abazawugiramo uruhare. Bugaragaza kandi ko umugambi wabo wo gutangira ibikorwa byo kwigaragambya wari gushyirwa mu bikorwa kwa 14 Ukwakira 2021, ari nabwo bizihizaga umunsi bitiriye Ingabire Victoire Day wa Ingabire Day. Umwe mu bari muri ayo mahugurwa kandi Nzabandora Boniface niwe watanze ubuhamya, atanga n'amakuru ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yashimangiye ko abitabiriye ayo mahugurwa bari bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi, ndetse yavuze ko yayitabiriye ariko abonye imigambi abayateguye bari barimo ahitamo kuvavamo kuko yumvaga bafite imigambi mibisha ku gihugu. Umutangabuhamya yavuze ko yagiyeyo azi ko ari amahugurwa y'icyongereza kuko yari yarayasabye Ingabire, ariko aza gutungurwa no gusanga aragamije guhirika ubutegetsi. Abiregura rero bose bavuga ko uwari umuhuzabikorwa w'uwo mugambi ari Sibomana Sylvain. Yabereye rero ku ikoranabuhanga, ariko abayitabiriye bose bakoreshaga andi mazina atandukanye n'ayo bitwa mu guhisha imyirondoro yabo hagamijwe kurinda ubuzima bwite no kwirinda kugirirwa nabi. Buri munsi w'amahugurwa abayitabiriye boherezwaga amafaranga 1000 na Sibomana yo kugura internet mu gihe cy'iminsi 4. Ubushinjacyaha bwari bwaragaragarije urukiko ibimenyetso birimo n'amajwi yafashwe ubwo bari muri ayo mahugurwa ndetse yumviswe mu rukiko. Abavugwa bagaruka ku migambi itandukanye bari bafite irimo kugumura abaturage no kubangisha ubutegetsi binyuze mu kumvisha abazunguzayi ko uburenganzira bwabo butubahirizwa no kuganiriza abaturage bimuwe ahantu hatandukanye nka Kangondo, babwirwa ko ibyo bakorewe ari ukubambura uburenganzira kuri gakondo yabo. Hari kandi gushaka imyambaro no guhimba indirimbo bigamije kwigumura ku butegetsi buriho no kumvisha ishyaka rya FPR riri ku butegetsi binyuze mu cyo bise operation serwakira n'ibindi. Mu kwiregura rero abaregwa bakunze kuvuga ko Sibomana ari we wabatumiye muri iyo nama, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko yatumijwe na Sibomana n'uwitwa Asumuta, ariko bigizwemo uruhare na Ingabire. Bwavuze rero ko Ingabire yahuje aba bombi mu gutegura umugambi. Mu rukiko Ingabire wireguye avuga ko yabahuje ubwo Sibomana avuga ko arwaye amenyo, undi akamwizeza ko azamuha ubufasha, nubwo ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi. Ubushinjacyaha rero bwo bugaragaza ko bahujwe n'uwo mugambi, ndetse hari amafaranga Ingabire yahaga Sibomana ari nayo yagurwagamo internet yifashishwaga n'abahugurwa. Bugaragaza ko kandi byakorwaga byose byabaga bizwi na Ingabire ndetse yanabikurikiraniraga hafi. Rero ushobora kwibaza uti umunyamakuru Nsengimana Zamati, ubushinjacyaha rero bukurikiranyeho Nsengimana Toneste ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gutangaza amakuru y'ibihuha no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakorewe kuri televiziyo ya Umubavu TV ikora kuri internet, mu biganiro byavugiwemo amagambo avuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha burega Nsengimana kuba ariwe wifashishijwe cyane n'iri tsinda ndetse agatangaza amakuru y'ibihuha binyuze kuri televiziyo ya Umubavu TV n'ikinyamakuru umubavu.com. Bwavuze ko hariho
mu biganiro bye bugaragaza ko umuhanzi Kizito Mihigo wapfuye yiyahuye atari byo ahubwo ko yishwe. Hari naho kandi ngo bavuga ko hari abantu bafungiwe ubusa, hari abantu bwavuze ko hari aho mu biganiro bye bagaragazaga ko umuhanzi Kizito Mihigo wapfuye yiyahuye atari byo ahubwo ko yishwe, ndetse hari naho kandi ngo bavuga ko hari abantu bafungiwe ubusa barimo Idamange, Iryamugwiza Yvonne, Karasira Aimable ndetse n'abandi. Nsengimana yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko naho ahuriye n'umugambi wo guhirika ubutegetsi, ahubwo ko ibyo yatambukije yabaga yabihawe na Inkora Ivu cyangwa se Inkora Mutima Ingabire Victoire Umuhoza. Ibyo byatumye urukiko rubona ko nubwo Ingabire atari yarabajijwe muri uru rubanza ari ngombwa kugira ngo agire ibyo asobanura. Rwagaragaje rero ko ibisobanuro yatanze bidahagije kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza uruhare rwe. Abaregwa bose rero baburanye bahakana ibyaha, basaba ko bafungurwa kuko bamaze igihe bafunzwe, mu gihe ubushinjacyaha bwo bwifuza ko bakwiye guhamwa n'ibyaha bagahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, uretse Mutabazi Arafunzwe wasabiwe gufungwa imyaka 20 kuko atitabiriye amahugurwa. Yes, reka nshimire bamwe twari turi kumwe, mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese. Ni update reka mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese. Muri kumva ko iyi ni inkuru isohotse mu kanya gato, akaba ari inkuru avugaga ko uyu Ingabire Victoire yaje kwatabwa muri